Boy pakan patian jan thadam nak akan petu amin thiang thang that se ko se tu tan na hin Bible Sunday he pe tlai in Bible pathian bia kong lam to ite in von lang tar ve ka du hi Bible ka tlai mi he Reverend Dr. David Van Beek ni arakan le piak mi arakan chu piak mi kha si ma hi he Genesis in Bethlehem tiang he voili ka chu karel nu a Bible study tua in NKJV he zau chi in atiel te in tiel tu ning tia kati e kacha tiel kacha phang amet ngan jo ma hi he ase chuti chun kawan tiel e ka kutte in adi lak hi adi lak he bekam hlun ase chon ma he adi lak he bekam thar ase chuti chun kutiel mi le se in tiel I chu chang mi he zaitluk in da ai khauti mi kha wan lang tar ta kan du in alet khat alet ni alet thum alet li alet nga alet ruk alet sri deng si le chuti chon hi bekam hlun tiel nak a hin chatlap ka man mi adi lak he tlap zanga atang bi khe zali thong khat le zali asi e chon bekam thar he tlap zanga deng mang asi chuti chon adi laka bekam hlun he bekam thar he hin chatlap paper he thonga le zathum le somthum le pathum ase chon a page number in rel asi a chon thongsha le zaruk le somruk le paruk ase chon hi katial na ka e kachan man mi he katua tika hen similam thong ni le zaruk le somruk le paruk le minit panga song ka man chu a won lang tar kan du mi chu hi kan Bible kut lai te in chu kho nak ding fu e Reverend Dr. David Van Beek ni hin zaitluk in da afim athiam nak le achan sung loi arak pe ti mi kha fiang te in mu kho ase chu cha a chon ti za upat oklak tak asipin kan lai ram kan lai mi phun cha tho chu phor tu arak se tak ko ti hi fiang te in mu kho ase chun NKJV he van zau chi ti ka hi Bible kan itlai mi he cha phang pal sual mi te le NKJV he translation le mi khat lo mi zaimo zat cho na te in chu ka von lang tar du mi khe selo hi ka tiel chung hen boy pani sarmon tam pi ka pe chu cha longlop nak in ka khat le kan Bible hi hitluk in acha angan ko na te in kan boy pa Jesu Christ ni khorwa har thil lian ngan akan tu apiak mi he kling te in ideal mo tia chon arak ideal lo chu khoi ka da kan mu ti sia chon thong tha johan angan kul lakhat ame kul nga chon ti hin kan mu Jesu ni atu ami adang tam pi kauri an di lak in pakhat nu pakhat in tial sen ha se lo an tial nak cha uk chu volai ni hin atlum nga lo tia karwa kan boy pa Jesu Christ ni thil lian ngan akan tu apiak mi vial te he atiel in tiel se lo volai pi ni hin atlum nga lo tia fiang te in Bible ni akan chim le adok na bi ka von lang tar ka du mi chu se da si ti sia chon hi ti hin kan pathian bia he anung mi pathian bia zaizong ti kho asiban tuk in kap ni harwai nam ban tuk asi
จูจะอาจนกันรำกันมีพุ่นดำหนักลวดนักอาชีบันตุกเอ็นตัมปีอินเรเลนุนปีอิจวมเจียวกงหาสีที่เฮวันอินจะกระดูเวมินหาสีบอยปานิเขาชั่วอินเปดีกงหาเซ